Abagaragaza ikibazo cyo kubona amazi meza bafite mu gice batuyemo ni abaturage bo mu kagari ka Kidahwe, umurenge wa Nyamiyaga mu karere ka Kamonyi, aho ngo bakoresha amazi mabi yo mu bishanga n'imibande, nayo kuyabona bikabasaba gukora urugendo rurerure bajya kuyashaka, hakiyongeraho no kuba barwara indwara za hato na hato biturutse ku gukoresha aya mazi mabi, ibyo baheraho basaba ko bagezwaho amazi meza. Nk'ubu wabonye ko iyo imvura iguye turwana tujya kureka kugira ngo tubone amazi. Ivomo umanuka hepfo ku gishanga aho bita muri Gateke, urumva ni amazi ya Kano, turahakorera isuku tukavoma amazi y'igihombo, ariko nk'uko imvura irimo kugwa aramera nk'atoba ntase neza, ukabona ntabwo asa neza, niyo tuvoma. Mbere twifuza rwose ni ukwihutisha kuba twabona umuriro tukabona n'amazi meza, twayabonye byadufasha. Kuko nk'ubu niyo umuntu ashatse gukora igikorwa wenda cyo kubaka, amazi ava kure, ku buryo ijerekani aba ari igiceri cy'ijana. Urumva ari igiceri cy'ijana ni cyinshi ku muntu uri bukore igikorwa runaka, ku muntu uri bumese, ku muntu uri kubaka inzu asabwa amatafari menshi, igiceri cy'ijana ni amafaranga menshi. Ayo ni agahomamunwa, ni agahomamunwa. Ubu usibye wenda udukano turi ahantu bamwe baracyavoma n'ibinamba, akagenda akajya kudahaho, ariko ubuvugizi burakorwa, ariko turiyoberwa impamvu bitaza. Mwagumye kuba mwadukora ubuvugizi bakumva yuko abaturage babaye amazi akagera hafi. Ubundi iyo ahantu bahashyize umudugudu hagombye kuba ibikorwa remezo bihagije. Amazi yo nk'ubu akavura kaguye, abagize amahirwe ni ku mireko, n'ahandi bakora n'ipfira mu gishanga. Ikibazo cy'amazi kiri guhangayikisha kugira ngo babarebwa kuri shitingi hariya rwose. Amazi hano ni ikibazo, imvura yaguye nibwo umuturage nyine bayabonye tuzi adukora ku mureko w'inzu. Ikintu twasaba leta y'ubumwe n'ubundi perezida n'umubyeyi yahagombye kutwibuka natwe muri aka kagari n'uyu murenge, akaduha amazi tukabona natwe twatera imbere nk'abandi. Icyakora ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi, umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu agaruka ku cyifuzo cy'aba baturage, yatangarije Prime TV ko iki kibazo cy'amazi kizakemurwa n'umushinga mugari w'amazi azagezwa muri aka karere ka Kamonyi. Hari umushinga wa sake wo gutanga amazi mu turere dukikije Kigali, amwe azava mu Nzove andi ave Bugesera. Ni n'umushinga watangiye, turizeza yuko uwo mushinga nuza azambukira Kigese aze agere no muri Gitwa. Aho rero niho twebwe nk'ubuyobozi bw'akarere tubwira abaturage ngo nibihangane, imishinga iri gukorwa kandi turabizeza yuko nk'uko n'umurenge wabiduhaye, nk'uko tubishyira no mu buryo bw'imishinga yihutirwa, ayo mazi nayo arimo. Rero uwo mushinga turizera kuzakemura icyo kibazo. Kamonyi ni kamwe mu turere turi mu gice cy'amayaga kizwiho kugira amazi make cyane mu bihe by'impeshyi, mu gihe leta y'u Rwanda iteganya ko kugeza mu mwaka wa 2024 abaturage bose bazaba bagerwaho n'amazi meza ku kigero cy'100%. Ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi butangaza ko abatuye aka karere bagerwaho n'amazi meza bari ku gipimo cya 78.2%, ibintu bisaba ko hashyirwamo imbaraga kugira ngo uyu muhiga aka karere nako kazabashe kuwugeraho uko bikwiye. Louis Patrick Muhirwa, Prime TV, mu ntara y'Amajyepfo.